سلام تماشابینان عزیز. سلام دوستان. سلام ای نفرانی که از ته دل از قلب ما را دوست می‌دارید و اون نفرانی که ما را بد هم می‌بینید. و همه شما سلامتی خواهان هستیم. امروز تصمیم گرفتیم اطراف چند موضوع صحبت کنیم، زیرا در هر ماه فرصت می شود 2 بار یا 3 بار برنامه میکنیم. از سببی که کمی کارهای شخصی هم زیاد است. نزدیکتر نشینید، نزدیکتر، باز هم نزدیکتر. اکنون خوب گوش کنید. چند سالها بود، چند سالهایی که اطراف تماشابینان و ما داده می شد. یکمین سوال چنین بود که وقتی گپ می زدیم می گفتند که ای تو در همین کرسی رو در نظر دارن، تو در اونجا نشسته در روی دیوان ششته گپ میزنی، برو کار کن. همین گونه سخن بود. حالا که فهمیدید هر انسان میشود. من همون رو گویم که ای نفری که من نمیدونم در هر کجایی که کار میکنی، معلوم است تو را رئیس در کابینت نشسته است، галстук زده در همین کرسی نشسته است. با او بگو که ای خیز کار کن، 10 برابر تو معاش میگیرد. خیز همون رو همین طرز بگو تو من رو گفتم. اول اینکه جرأت ندارید، دومی که میدونید که او خوب کارش رو به او شما هیچ کار کردن نمیتوانید، چون او با شما معاش میدهد و پهلوهایش خیلی زیاد است. با اکثر میگفتن که در برای غریبی گپ میزنی، آیا میدانی غریبی چه است؟ آیا عذاب؟ هرچی میگوییم تا امروز مردم خودش خوب میدوند کی هستیم، چون هر انسان رفتار و گفتار و کردارش معین میکند. و بعدا برای بعدا نوارا میگویند که تو هوا بلندی گپ میزنی این و آن. ما همین رو اختیار کردیم. نظر به اونه که مردی که هی 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 خندد برای ما جدی بودن والاتر است. هیچ وقت نزد هر کس ناکس سرخم کردن و خوش آمد گفتن و خدا رو شکر از ما نیست. نگاه کنید، حاضر در دستتان تلفن است، شما در غریبی هستید، به حضور گپ میزنید. این نه همه، فقط اون بعدن غریب ها می نویسن میگن که تو کجا میدونی از او. زمانی بود 10 سال می شود، زیاد می شود، وقتی که در روسیه کار میکردم. اولش این که راستی گپ خانه رو بسیار یاد میکردم، گریه بسیار میکردم. من فراموش نمیکنم وقتی رفته بودم بیاش بودم، هیچ کاری وی نبود. اون زمان به حد دشوار بود. یک زوادی عرق کار میکردم، عرق. در همون زمستان طرفای خانتمانسیسک مردم خوب میدونم. من در سرگوت کار میکردم. در همون سرگوت به نهایت هوا سرد بود، خنک بود. وقتی واگن ها می اومد، همون قطاره واگن ها می اومد، ممکن نبود که او باید ایستاد، چون بعدن شامپانسکی و چی ها داشت 15 درجه یعنی گرادوس، چند گرادوس بود که اونها میکفید، ویران میشد. از این سبب باید زود خالی میکردیم. یک بشکه بود، بشکه همین آهنین، درونش تخته علوف میکردن، آتش دست گرم میکردیم، پیرانیک میخوردیم، کار میکردیم. خدا شاهد سحر میرفتیم، پگو سحرش میامدیم. یعنی حالتی بود که او نباید ایستاد، باید زود ما اونها رو خالی کنیم. همین گونه کار میکردم. در اون سن سال اون چیزها رو برداشتن به نهایت دشوار بود، به نهایت. بعد در همون سکلات ها بعدن تروبه های گرم بود، کلون میگذاشت. بعدن حالت ها میشد همون تروبه ها رو
дар рӯи ҳамун трубаҳо хоб мекардем, ҳамонҳоро оғӯш гирифта гирья мекардем. азоб буд рости гап. агар инсон то ҳар пастию баландиро набинад, мардагиро куҷо донад? инро хуб ба гӯшотон гиред. замони фақирӣ буд. ҳама рости гап, як муддате падари ман ҳам вақте ба Федератсияи Росия рафтан набудам. зиндагӣ дар сарам буд. хурд будам, ёш будам. ҳеҷ вақт аз хотирам намебарояд ки модарам дар заминмон чеснок буд, чеснок канда банчаи худ шурӯъ карда, модарам зора мекард ки бачам бурор фурӯш, баъд кило орд мегирифтем. ман ҳамон замон номус мекардам, нахуд ки ман баромада чизе фурӯшам. чеснокҳоро мебаровардам бозор, дар ҳамон занбар мегузоштам, аммо худам 4-5 метр дур мерафтам ки касе набинад, нагӯяд ки ин савдогар шудааст ё чизи дигар. боз мефаровардам, мегуфтам ки оча, мо оча мегем, ҳеҷ кас нахарид шуд. бо модарам мегуфт ки майл, попаго. ман ҳамон замон ёд дорам. он вақт гирьяҳои модарро мо аз куҷо медонистем? ман медидам модар гирья мекард, аммо онҳо ҳамаш бахшиш. яъне он замон намедонистем, номус мекардем, намефурӯхтам. ва ҳолатҳои хулас, агар қиссаҳоро ёд биёрем, хело зиёд аст. инсон дигар ягона чизе ки инсонро зуд мебарад, ин хотира аст. гумон мекунам ҳар тамошобин ба худ як хотирае дорад. ба худ як хотирае дорад ки ҳамин зиндагиро пастию баландиша инсон мебинад. баъд доимо мегуфтем инсон вақте хурд ҳастем чӣ қадар орзу ҳавас дорем, калон шавам ин мешавам, калон шавам фалон мошин мегирам, калон шавам. аммо калон мешудем, рӯз аз рӯз орзуҳоямон кам мешуд, чун ба ҳаёти ҳақиқӣ қадам мемондем, чун пастию баландии зиндагиро медидем, чун ҳақиқиро медидем ки зиндагӣ осон нест. бисёр дидем ки чандин нафарро зиндагӣ шикаст ва чандин нафарро боз ба воя. азизонам, замоне мерасад мо дигар ба монанди шумо гуфтугӯ карда наметавонем. якум асосиш, ё ман нестам, ё яке аз шумо тамошобинам. ҳеҷ чиз абадӣ нест. ҳама чизе ки дар ин дунё ҳаст садҳо дигар диловар, садҳо дигар блогери дигар меояд. зуд ё мо аз дили мардум мезанем, ё аз муд меравем, ё ягон сабабе мешавад, ман ё чизе мешавад. ҳеҷ гул, агар ҳеҷ гул пӯч нашавад, касе наканад, оқибат зимистон дар пеш аст. 10 сол пеш кӯчаҳотонро бинед, ин гуна нест. 10 сол пеш шаҳрҳоро бинед, ин гуна нест. 10 сол пеш касетаҳои туя бинед, бубинед ки киҳо ҳастанд, киҳо нестанд. дидед, ҳама чиз иваз мешавад. ҳама чиз. инсон тағйир меёбад. бисёри нафаро ҳеҷ кас буданд, кас мешаванд ва бисёри касҳо нокас мешаванд, бечиз мешаванд. зиндагӣ миёни ман мегуфтагиҳоро шикаст. инро метавонед аз ҳаду ҳамсояву аз зиндагиву аз ҳамин чизҳо мушоҳида кунед дӯстон. пас беҳад ман намедонам шумо чӣ гуна фикр мекунед. баъдан ҳолатҳо на ҳама моро дуруст мефаҳмад, аммо мо парво надорем. кӯшиш дорем, ҳаракат дорем, то як нуқта, як зарра ҳам бошад фоидамон бар ҷомеа
бар ҳамин мардум бирасад. як нуқта бошад, доимо устод мегуфт боло парвоз накун. яъне мефаҳмидагӣ мефаҳмад чӣ гуфта истодаем. баъдан нафаро мегӯянд ки ту ин мегӯӣ намегӯӣ чӣ. беҳтарин амал онест ки кам бошаду дур бошад. беҳтарин амал бигзор фоидат кам бирасад, аммо дур бошад, то ба нафси касе нарасӣ. инро мо дар зиндагӣ шиор кардем ва худоро шукр то имрӯз кӯшиш мекунем ба касе кордор нашавем. зиндагии худамонро пеш мебарем. аз худамон калон гуфт накун, кӯшиш мекунем накунемаш. парвардигор як зарра маҳорат додааст ки барои фаҳмонидан кӯшиш мекунем ҳаминро барои фаҳмонидани шумо истифодаш барем. то он даме ки ин садо ҳаст, то он даме ки ин қавл. аммо ҳадаф, мақсади асосии бузурги мо ин аст. рӯзҳои наздик мо ҳатто нақша дорем, аз ин чизҳо меброем. шояд пас аз як солаи дигар ин гуна гуфтугӯ намекунем. ҳамаашро мо мехоҳем ба воситаи филм. дигар куллан мо филм мегузарем. куллан филмҳои таърихӣ, бузургонро зиёд кардан яке аз орзуҳои бузурги мо аст. дар бораи имом бухорӣ, дар бораи имоми аъзам, дар бораи абуалӣ ибни сино, дар бораи сомониён, рӯдак, ҳар яки инҳо филм талаб мекунанд. на он филмҳои шӯравӣ гирифт, на он филмҳое ки сохта буд, на он филмҳое ки моро бисёр ваҳшӣ нишон доданд, на он филмҳое ки мо қонеъ набудем. барои мо таърих сохтанд ва дар тартиби ҳамин таърих моро, аммо таърихи аслии тоҷикон дигар буд. маданияту давлатдории мо дигар буд, на оне ки инҳо мардуми берун барои мо ворид кардаанд. ҳамин чизро кӯшиш мекунем рӯзҳои наздик. ҳаракатамон ҳамин аст ки ба мардум пешниҳод кунем, ба мардум расонем ҳар чӣ ки аст сабук. бисёр гуфтанӣ доштам. рӯз дига бас хотирам боз баромад. чанд қиссаҳоро гуфта будам ки имрӯз барои шумо пешкаш мекунем, аммо аз хотирам рафт. каме ба эҳсосот дода шудем, каме ин тарафу он тараф ҳарф задем. худро эҳтиёт кунед. муҳим ҳар чӣ ки шуд, фурсат ки шуд, боз мо мебароем пахши мустақим бо шумо суҳбат хоҳем кард. азизонам, худо шоҳид аст, шуморо дӯст медорем. дӯстдории мо суханӣ нест. кӯшиш мекунем ки қалбан шумо ҳамин чизро эҳсос кунед ва кӯшиш мекунем дар ҳар пастиву баландӣ паҳлӯи миллат бошем. дар баъдан ҳолатҳо сахт нагиред. нагӯед ки ҳар он фикре ки шумо доред мо ҳам доремаш, аммо баъдан чизҳо ҳаст ки аз дастамон биёд мекунем, аммо набиёд намекунем. ё баъдан чизҳое ҳаст ки шумо намедонед. дар назари шумо ин гуна метавад, аммо дар назари мо дигаргун аст. аз ин сабаб сахт нагиред. худро эҳтиёт кунед. худо нигаҳбони шумо. ва дар охир фаромӯш кардем. дар охир агар нафароне ки хонахар бошанд, хонагир бошанд дар шаҳри хуҷанд, марказ назди панҷшанбе бозор, ки ҳамон ҷо барои мо як студияи хурдакак ҳамчун тӯҳфа қабул кардем ва гуфтем ки хеле таблиғ аз мо шуморо реклама мекунем. назди панҷшанбе бозор аст ва муҳим 6 сол бефоиз, яъне процент мегӯян, процент баъдан мегӯян ҳаром аст, бефоиз 6 сол, дар муддати 6 сол бефоиз шумо метавонед соҳиби хуҷанд, дар шаҳри хуҷанд соҳиби хона бишавед. ин танҳо як тавсияи мо аст. боқӣ худо нигаҳбони шумо.
бо ин тарз мо бо корҳои доимӣ таъмин мешавем. мо хеле шудем ки ҷунин имкониятҳои мувофиқро барои мо фароҳам оварданд. ҳадафи мо баҳри ободонию шукуфои ватани хеш саҳм гузоштан аст. Хуҷанд Пелес, мо ба расидани орзуятон кӯмак мерасонем.